Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti may sa apagayam ang nagpailinga di tinagan a Melissa adinan inlanad ti lugar na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Tinak salaysayan ket may papan iti kinaistrikto launay ti inami kanyak. Uray idi ubingak pay. Banag apagsaksakitan tinakam ko. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melissa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anay ko! Apay at tinungpanak matan! Aldawan! Di ka pala mapanaglaba! Daita ka cellphone ti kukuha amon! Naulpit kayo! Dakal akon! Ngamkas tapay la tiraramidan nyo kanyag! Sumungbat ka pa ilang! Ha? Sige! Pumanaw ka dito balay! Itamat lang! Bukas tamalang! Anya! No amok lasadot ka! Di ka lang kumain ay aywanan! Agyaman ak, Robert. Sige nga, Rod, Inton madamdama. Agsarita ta iti cellphone ko. Taglaba akpay. Na! Ora aglablaba ka? Ag cellphone ka lang ta! Asino ti kasarsarita mi ti cellphone, ha? Di boyfriend mo? Ni, saan, nanang? Ni Robert akaadalan mi. Talaga gaya mapagpungpungtutan na ka. Makitak tulad ay ta boyfriend mo talaga pagsasawak. Anya? Ni, nanang, imbagak mo't asaan ko a boyfriend. Lenlen, ibagaman kanyak tagpaisaw. Nasingad kayo kat nga gayam kan ni Melissa nga anak ko. Amok nga mom, na sino ti boyfriend na. Iso tagnagan iti Robert, sana ya. Ala, nana, saan ani Robert ti kaayan-ayat ti anak yu? No dikat ni Roy abarkada na. Kastagayam Ay, agyaman aklenlen na. Api ka din, nana. Awan, ugali ti may isa nga ina. Kaya't namamuan no sino ti boyfriend anak na. Sa bagay, nana. Sige, mapanakaw. Day talaan ti kayat ko damagan kan ka. Dito'y a restaurant ti imbaga kanyak ni Roy apak sinarakan mi. Ang apay nga tangaawan pay laeng. Melissa, adakon. Roy! Oh, apay akasla nakigtot ka nakakita kanyak. Kwa? Saan mat? Ni Robert agayem mo. Saan mo ka di akadwa? Saan? Saklaan. Ha? Kayat ko, solo tati oras. Agpasyar ta ita. Kalpasan ti panangan ta dito'y restaurant. Si katagnagan iti Roy, a boyfriend ni Melissa. Ha? Kwa, nana? Nanang, Umadayo ka dito, Melissa. Hoy, si Karoy. Kayat ko nga daywam danak ko. Nagubingan kayo pailan. Ngamday tayat, ayat tininto na rin yaw. Nanang, saan kumamat akasta ti panagsauyo ka ni Roy? Melissa, sige nga Rod, mapanakon. Hala, agawam ti pumanaw. Nagsubli ka pa ila dito'y, ang mga numapilitan na kamang idarumkan ka. Ne, pinagsasawa mo tindi ay tao, iti sango ti anak mo, Magda. Kasjay ti rumbang kang kuwana, tapno adaywan na ti anak ko. Ay na, pinagtugaw mo kumapay mo't Samo kinasarita iti naalumanay jay tao. Saan agas jay, apasabtam iti ungat. Agad, sigod matakas tuyak lakay. Ubing pa'y ti anak ta. Jak kaya ta makayan ayat. Agadal pa'y mata. Pangpangtaam nga idarum mo ni Roy. Idinto taam mo nga agayan ayat da iti anak mo. Ay, masurunak. Kas ti rumbang tap nagbutang kanyak.
Saan anasaya at tikasjay nga inaramid mo, bakat? Karkaro kit din nga agrebil ti panunot ti anak mo no kasta kalaang. Pangaasim ko ma, Lenlen. Dito kami pa lang dagos mo ita maturog kan ni Roy. Amo ka di daytoy dagiti naganak mo? Saan pa'y? Siyempre, saan mi nga imbagbaga? Ala, siyak ti delikado no maamuan ni nanang mo. Nga da kayo dito'y kin ni Roy, Melissa. Uray itala ang arabi. Pangaasim ko ma, Lenlen. Ala, Melissa. Anya daytoy nga aramidam. Di mo't kagura ni nanang mo ti relasyon nyo kin ni Roy. Urayan Lenlen. Kaya't ko ngamin abalsan ni nanang. Nasakit tinakam ko. Gapu iti aramidan na kanyak. Anya? Jack makisina ka ni Roy. Makaamuditan, nanya ti mapasamak. Awanan ka itibain. Pinapanaw ko lang arudan na dya lalaki. Ngaming kamat mo pa'y latibagim kang kuana. Gusto ko man nanang. Masagsakitan na. Dahil titandaan na ma. Makita tupay na dya lalaki. Na, ang mga nanya pa'y di maramit ko kan ka. Dito ya kun boarding house mo nga agyan, Roy. Ha? Diyan kun kaya't ti agawid. Melissa, sana mabalin. Ang mga numamuan ni mama nga dakadwa ka babae dito yung boarding house ko. Kat pagsardangan dak nga agadal. Anya, kastay tanti ibagam kanyak. Kalpasan nga da napasamag kadata. Melissa, at darapap ko itibiyag. Isu adi mo ko madadailan ti masakbayak. Anya, awan na nagkaitibain. Linlen, masikuga. Anya? Ay, sus! Amo ka di daytoy ni nanang mo? Saan pa'y? Tinasayaat. Ipudnom kan kwa na ti kasasaad mo. Diyak kayat. Amangan no patayan nagtiinag. Awan mo't siguro ti ina ama kaiturad amang patay iti anak na. Basta, mabutangak, Linlen. Intun agbayag, makita dan tumit lang ti kasasaad mo. Siyempre, dumakkel ta tiyan mo. Agtalawak langan. Makamuditan. Di nagtumat lang maawatan tinag. Gaputa ka gurguranak. Anya? Madanaganak iti anak ta. Ang mga no adamot ng kidnap kan kuana. Apay, baknang tayo aya. Tapno damang kidnap iti anak mo. At dalaang di taday jay. Sumangput tula ang tatong patong paak manang. Baliwam man ngamin deta madi atratom iti anak mo. Isu akar-karo kid din agrebilde. Tasubra ti pamayam kan kuana. Ay na, imbes sa tulungan na kamang disiplina iti anak ta. Kontrabida ka man. Anyat klaseng nga asawa? Agsagana ka kit di. Tamapantabiro kan ti anak ta. Uray kas-kasano. Kat anak ta pailaang ni Melissa. Anya ti kunam balasang ko? Masikog ka? Kat ayan ti ama ti sikog mo. Awan tata. Intarayan na ti responsibilidad na kasama. Tila ang masakbayan na tinapatagkan kwa na. Anya? Kat kasanungay nga rod. Pangalami ti pagbayad mo iti pag-abang mo. Kat saan ka mata makatrabaho? Dayta nga rod ti kayat ko nga ibaga kada kayo tata. No mabalin. Utangak ko mapay ti pagbayad ko iti abang. Bayadak to ngayon inot inton makapagtrabaho ak. Ay, apay ngamin nga daka dito, ibalasang ko. Agawid kay ti balayo. Sige. Tangay, kasta ti kasasad mo. Ala, libren ti panagyan mo dito iti 6 a bulan. Tulong kun kan ka, tapno di ka marigatan.
Agyaman ako unay kada kayo, tata. Agyaman hak. Tauray no di dakap-kapin katulungan dahag. Ay na, lalaki ti impas ngay mo, Melissa. Nag-cute. Uwan nga rod, Len. Maragsakan akmat. Tagpada kami anasalun at ko ni baby. Uray kaskasano, naragsakak. Awan gayam. Awan ka diti planom nga agawid ijay lugar yung. Awan pa'y planok nga agawid. Iso apang nga asim. Di mo ko maibagbaga ka ni nanang ti may papan kanyak. Ikarimday ta, friend. No day tati kayat mo. Sige, matungpal, Melissa. Agtali na apalimad ti amin kadagi tinaganak mo. Agyaman hak, Len. Agyaman hak. Tanasing pati akin kuha iti da ito'y abalay. Ay, mabisin ako na. Hanggang... Anya nga tati aramidak. Baby, gusto na anak ko. Di ka nagsangit man. Ada akla dito'y. Amo, mabisin matan ti anak ko. Sino nga tati agtuk-tuk-tuk? Inakitaan. Melissa, Len. imaya. Kaputa adda ited ko kan ka. Dagitoy. Para amin kan kadayt na. Kan ti anak mo. Talaga, friend? Wen, lampin, diaper, badbado ti baby, gatas, kan adda pa'y kwarta. Nagadumatan? Sika tinaggastos iti dayta para kanyak? Saan? Inted dagiti gagayim ko dagiti dadduma dita. Sa anak ngamin ang makatal na amang panunot iti kasasaad mo. Iso anapanak dimawat iti tulong kadagiti gagayim ko. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak unay kan ka, friend. Dakla tulong dayto an aramidam kanyak. Inaramid ko lang ti pagrebengak kas gayem. Mabutang kantuma ngamin amang ipod no iti kasasaad mo kadagiti naganak mo. Melissa, at damayat ang mga ampon iti anak mo. Aday taa, no kayat mo nga ipaampon. Saan, tata? Jack, ipaampon ti anak ko. Ang magmaymaysa ka. Kaasi lang ti anak mo, no di mo maipaayan iti husto apan naripato. Kan saan ka makatrabaho? Tata, Jack maiturad nga ipaampon ti anak ko. Sana baling agkaradapak iti kinarigat. Tinaskan, saan amaya dayo kanyak ti anak ko? Alay, adakan ka dayta. Saan da ka apilitan no dayta ti kayat mo? Ngemne, titulagan ta. Galpasan ti na mabulan, mangrugi kan ngagbayad iti abang mo. Di kay agdanag, tata. Aramidak ti amin akabaulak. Tapno maitid ko ti binulan nga abang ko. Nasayaat. Ay ngam no marigatan ka, ibagam laeng, Melissa. Huston anak ko man. Husto ko man. Di ka nagsangit. Agyaman ak. Si Mardengan ti anak ko ngagsangit. Diyos ko. Saan arumbang adda kami dito ayan ti pagbabasuraan. Tanagrugit. Nga masapol ang makaalak iti plastik. Kas kada botelya. Kanda dumapay ang mabalin mi apidutan dito nga ila ako. Tapno adda pagbiag mi nga gina. Aday taman ng titrak.
Kita no ada mabalin ko nga ilako ka dagiti basura da. Ubag ti anak ko. Tama panak iti nangibulangan da iti basura. Isupay no ada mapidot ko. Agyaman akta nakaturog matlaang ni baby. Imbaglaangan, ta medyo ado tinaurnong ko nga scrap. Isimpak ana ibag. Huston to inton umay titaw agumatang inton madamdama. Melissa! Melissa, anak ko! Nanang, Ay na, Melissa, anak ko! Nagyaman na nakita ka dito eh. Ay nakas taon na dandanag ni anak ko. nanang. Saan na kakagura? Saan na kapatayan? No ibagak ka na kayo? Nga ada anak ko. Saan, anak ko? Amumin iti amam ti amin may papankan ka. Isungaron nga imayak ditoy. Tapno may kayo yawin, anak ko. Ay na. Nana. Pagkawan anak ko, ma. Nagbaliin ka strikto kan ka. Kaya't kumatlang amin ang makadala ka, anak ko. Nagbintutak ta naglablabos akmat. Itala maameris ko, anak. Nanang. Napakawan kayon. Ay, nahagyaman na anak ko, ha. Alala, isagana mo na gitali ka aman nyo itanak mo, tagawin tayo ni Jay Balay. Sana rumbang abay-bayan na kayo iti apukok nga agregregat. Ang kindawak matitip ang makawan kada kayo, nanang. Na nagbaliin nakasukir nga anak iyo. Sige nga ron, nanang. Isumurot kami ita kada kayo. Kat ang yaman ng unay. Iti daydi matlagon daway, nariknak ti panangipatag kanyak ni nanang ko, idi makita nak. Nakasangit iti nalaos a panagyaman na, ta nakita nak matlaangan. Inararakop nak, ket nagkidaw kanyak iti pamakawan. Nagkidawak met iti pamakawan. Kalpasan ti talo atawan, intuloy ko matlaang tinagadal, aging ga nakalpasak iti kurso. Ita, at daan ako niti trabaho. Ket ni matlaroy nga ama ti anak ko, tinakatuluya. Alakastan, ket agyaman nakitingkay panangidrama iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Melissa. Melissa pagayam ko, tay kunada lang aruden, naganak latta dagiti naganak, inalatta ti ina. Adaman dagiti kuntaway anaunget da, day taket gapu, tapampanunutin dati pagsayaatan dagiti anak da. Ket kadagiti anak, di kay agsukir kadagiti naganak yo. Tapno awan ti pagbabawyan yo iti udina. Ket si ka, Melissa, padakkelam iti nasayat asursuro ta anak mo. Agbalin aleksyon kan ka tinapasamak. Tapno saan ama itulad kan ka ti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Melissa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.